Ya, malon soifua. Patalo patata wala tanil samo entertainment TV. Ya, oi paawau le tātou taamilosaga i le motele salapai. Ya, le la tātou toi amanta ina o mona sia le patel malone o la moto i Fagamalo. Ya, le la toi amanta i le tātou taamilosaga. Amalo atu patala ne baenga o le tātou porkalame. La tātou taamilosaga Savaii la walata i le motele salapai. Ya, lewa mai aku ia le fianga Fagamalo ale uta tu wo mai i le lepa. Le fianga lepa. Fagamalo le lepa. So aku le mabau le fianga lan ne le lepa. Ya na tu ta wana ta samo entertainment TV o lo mo wat so tu le malo le finu na ta mam tina uta matu fa fine. Ya sungai pa pengai ngomona tu pale tu tamam tene. Ya, te i o a inai whanau, pia lava lo e mai mō mai ai, ya, pa amuiantu le tua, pa taipo i amano le le mpaintanto ma puta i nunga o ana ata, ya le fia ongal neo le lepa, te un ta ua ise tanto wala ata ua mawai atu oka le kele o le puaka ut. Kele o le puaka ut. Ya, tua o yo lepa ma bao, ya le fia onga bao le wa amata tu i la tu paleta wa i le tu tam tam yo la wa ta vale le tu anga vale o le alu u tel pale mai po le wasi mai Fagamalo le wasi ya tu i tai le sa ya la onga bi poli ya na a fia onga o a bao Savaii o lantou awatisi male lalo ipe ale umanga ia mele tulango o yai ia male peturu nal ne yo ambao pa ngoino sale le pitonu o ambao ia o le ngote ku le o sale kasi o masani pa tune sa wa onga be podi ya so ia masani manto sa babali ai tonu o ke anga nei anga ia tu sa fune ya tu wala on a weekend malo soifua salia le pia onga wa bao Savaii ya le wo mai la wala papa le o ia tua o ia salia le pia onga manase le wa amata tu i ya pale po yo le fia anga manase ta sineo fia anga tele o la tu pit palace o la tu mata anga po le ya po la ko fakan malo lungon ta panga o se fia anga mai ke le na lawonon le wa amata tu i tu anga le ke fakan malo mo le ya tu te le lima le la tu lima peono la ko pi pales le o te ato lo na lua lea tanga ia na il tato pa ilo ya salona te mawai o la tu pi palo na toru le o ke mai ka winga o tai lua pi pales ya so atu lea ma Jane Pit Palace wa pai e lua la Pit Palace e ku whakasi i le whiaonga neo manase lima ia ona o aku lele o ia taito le tanu Pit Palace ia le whiaonga neo manase tasi neo whiaonga i masangi o ma loi tau vanga nu i le matango pia ma le mama ya misalo wa le ma wa fo le pitonu le wa manu malo nei vai tau le tau sang ya tanu pit pale le tu tau ya le la fa solo tanto malanga Taamilo
Ia malato faltale malo muli na le fi anga leo manase o Stevenson. Leo o lu mana iatu. Ia le ia o lato pa le tu tau matau le tu tau matau. O Stevenson le ngata tasi o faltale malo. Ia fatase me le tu awana le tu wanga bale e lua i tu o lo o paonga ina la le faltale malo le nei. Ia le fi anga na manase. Le fai wina mali fatel malo Stevenson ia ole ba fo le ba ngal nei de ba baul nei yo la wala fo nei Taamilosaga lungo sam pe o motu polu na sa tanga ien fo le tanto wata motu polu ia tu sa fo mal ba ngal nei o awan la Taamilosaga ale awan la lungo sam mantango fie ia da wol tel Mga yalla le so. Ya ole bale o manase. Ya male fi anga safot. Ya onisio pale fo io le fi anga sa foto ile tua o ile ma le fi anga manase o te at ai el modul sami le so na tu mawal so i fu ala le le tunu Talo pe pa le 5 minuti le vale nei ia pe la titi mai fo ia nisio pale o le fi anga sa foto le o tato a matanga ia tu le ai asi ni lava le fu sa foto ia le pale mai le tu malo le nei Al fale mai le sai tanga malo la yuta le mesa ye la ma bei poli ya au lo ye pele fale mai ne sa pot ya va ya le telo tanto ulu au ta fale awala va ya fo le fu o tele la se ulu le o tele mai ni ulu wa fo le fonga ta ma po le tunu ya le fi anga sa foto apa itele yo mali moto sala pa ya fu ye malanga mai sa mo ya na na fo le ansio le motel sala pa te e baila le piuti Savaii kasinge o fi anga le kelo ulu le awala le fi anga fo le tau le vai ya lak fa ka po le tu tam tam a lato fal lotu popela tu mai lu mai o leva ke de fal san nge o ke mantua termino matu tau pa po o te mantua fal sawa o fo dinga yo fal sa talu mai ya leongo pitu leono iba sa ua o ngai bai poli masani maksa bali yo fo dinga le fatsale ai pe fo dinga mai o fo de bali ai ua fa fo ya na to mitia o ngale tu wala onga le pe onga sa fot mo tele Savaii ya talo le e tele ata to sa uia ya ta onga ya onga sabali le tayao sabali le mungala o isi kani o fai se vai o isi fo te meling se vai ya o mai la i le
o I du matu o lo iai ia le palemai tele le fionga sa fotu le tu tau hafta tonu ama le paleaonga le Lako Primary School ya le o ma vai atu ia le fionga la le o sa fotu so aku ia sa fotu ma le fionga sa maunga amai sa fotu so atu le ma le fionga o sa maunga ya le fionga sa maunga Savaii talo pena na e whaafonga le tele o nei o fionga ia ele so te taimi wa e mata matai ya le wa tompa e batul tātou wata le nei o fionga o sa maunga sa foku sa maunga nai to mai tia ongo malo si de belo la munga la fo ile te so o nena sa maunga o lo yele au wala ta vale nga ia tu paia uta o le sibango paia tai o le tele o le pionga le nei ia e alu tu la wala ia paia fo le yele le ana fo le ai le tala ia so ia le o sa masaniana salope fa luongo wa pa le anga le ia le lu matu I ia ole awala la le nga I uta le fi anga paia ia na fa so le nga le enga le nei nga le lo tu fango li le si ba nga le nei fango li pito mai lunga ia le fa solo atu la le I le fango li I lalo la le enga le nei le pi onga la ne fango li le te ba ia tu le tu tau matau nga ia tu la lo tatu ta bali io le ai tele la le le si ba nga le titi al nu ul pito dunga ia le te tanga ia tu la to pale ia le awal ta bale na ya nga ia tu tonu la tu pi onga le fanga o li ia o se baenga le fi onga ni safune o se nu tele foi tolo lanto pitonu tolo pe fa sa wane ya upa pa sa komengi pa fa alo taman tu o mta bai le pitonu la tamai le uta tu yang le fi onga nei ol pitunu nei o mta bai ya man tu fo la o nei le tala fo le ba yo singa fa sana to no ma fa sale ia le mata o le lelo le bai le tu le ku mai fa ilu le tu tau ia on ol tem la ta to le asia o le mata o le lelo o mta bai la le nei o nei o le mata o le bai tala fo ia tu na mala ya sina malantuna tapi orang tambai ya so atu le male tio ang male pitonu o ya pale tanga loa matabai pale tanga loa tapi orang ni safune fa ko fi anga le ya ke nga mai le fi anga ne o safu ne ya faltanga loa ya onga so atu ko de lola te se si pitonu le bao I ma pa sa wane wa
Wa ngalo fo e te ua leva. A o pitonu muli o fatu valu. O la o memory nga o le. O ia pe na pa yantu le inka ko fa ilo ilo fo ile o le karuai o nga o ke masangi le fia o nga nei. Le la o te mana tua ia. Ia. Le pautanga le en pa una o fa ia tua le nei taimi. Le pitonu muli o falitanga loa. Ya, pitonu o falitanga loa sa pune. O ila sa masanu sa bali ma ye yaso ia ma leono fitu leono iva. Sa wa o ngai poli a isa yele lo de tu pino lo tama. Ya masanu o mato weekend ma yai mo sa bali mai ola le mabau. Ya, le fia onga fatu valu. Mana yo le so. Mata ngo fia le la. Ile o mano si telefone sabili. Ole. Ma sani lava te atangia i niu. Ile o makua mano si tele le mtangi. A uma ia paletanga loa. So aku le ma. Pangai. Wale ia mung pai do ile o tafala wala. E lo ai tua oi. I baba ia tupe ia tia fangai ele o tatu yang. Fangai e sa sina lo. Ya, le fia ang pangai ya pa le ala kuma i ya le fia ang sasina welcome to sasina so pangai sasina le tu malo o le fia ang ya la uli Lau del male toa. Ya, na tu mala ko san au tafol awala. Tapi ang sa sina. Moteles de la fai. Ya, tanga e kwa le manga yo o tele ya la ko fa ka po ai la tu mai ole tu anga vale ya le o ke ba ya tu la o la ko fa le o fono fa vai la le ai ku mai de tu time la to bai le fo inga ku e kula ta le fe nga ya la uli male to e la ko fono fa le fi anga sa sina kasi dange yo fi anga ke le la ko la panua le fi anga sa sina ya ngai ba fo lele ia ba e vai o le va e bau so aku le male pia ang o le tui ia o le pia nga ne sa sina te le fo yo ai nga watala tu yo la tu pale mai tu tonu o pia nga ia tu tua yo la tu panua ia le wong mo fa du nga la tu panua pa toa pa ye pa to anga ia manu no fo ia le to te le ai nga le pia anga sa sina
te loa ko wa fia onga ngai ke loa le vai ngai wa o ye sa singa ma le tui tēnā whai atu ia e lea ngawhai ale ka ko whae lo tonu oi tua o yo lea fia onga ma lea fia onga e lea whainga o me ka uri ale ka koe no ia no i ngō fia onga talo to e Taamilo mai se si ban te mi ato no wa whai e wha alinga ka ko whae lo i au tapa le awal Tia ia o kurisima mai tapo e o mai Savaii e pa mai lanto e unspoil a lona winga o le whaamkalanga ele i suia kele o lau whangua ia o ko ngā bao a ia ma to ngā ngiu ia pēla o le vainga lea a e pipi kere ia mo pālalangi tā whao mai papu i ku ai ngā vainga ia saru pe whaale lele a manga ia en tātou a o tangata tātu pāo e pipi ke lela i ko ngā vainga ia e le i eise suinga ua whaia i o ngā ele ia tika wawa ia ko pe ese me e ilo aile ua uma ia sa singa ai o aku le tui o lo ka mentua le tui e ila tau whalaonga le tu anga bale o lo ia ile whailo whaapea o le tui primary school ia ka ko ka dia msalu ka yo aku eta ta vale malo long sa Manai le sunu la le so ya oke tau mate a o le fi aunga nei o le tui ua ka ko iai o le fasi de panta to malanga se mai ma sa stinga ya pa to fi aunga le o le tui ya ngai ke do le ya le banga a mata to nu le fi onga le tui o mauti noa o le tui lea i o lantou pale o faisi mamau ako ke ako sasina o ngai ngu e tu po le tono to ngā bao e ko ngā bao e baili i a sasina anga i le tui e po le ko ngā bao le bao o le tui ma opo pa penga po la opo ma ya Asau Mga yela wala. Papai fo ile. Telefo yo oison. Nela kamai so fangua a. Le tui ya opo la mga kamisiaon ai kamiki wa tu o melan tu wa onga ya o le vai ngale samo a na sol panua pe sol panua me o ka vele e yo la inga yo uta mai male a benga ia o lumantu i le tu tau matau ari tuanga bale le e lanto whaleaonga lato primary school le la i ia le tui primary school ta o la le ua e la umo ko ngwala i le
le whaamaunia ngala o nuu leo le tui, la tō whadaonga le tu anga bale. Talo po ngā ngō e whaaponga ia. Ne ia pio anga ele ia se taimi po leo e mata matai. Ia. Whaatai po I mo meo pu ata whaaona po nei, paing whaapi ka vale ma. Kau mo whai pu ata le ata. A leo tātou atu le māo le tui, mā opo. Talo o lau whangua ngei o le tui. Ona o le whato a te atu le pio anga. Ia I ese, bae ngore bae baoe. Ia matai po I lau whanua o a op. Le bao le tui ma opo. Ya, o le mataanga le ku wanga bali. Ya, le la o le bala le o. Le ua al tātou la talata tu I oi. Ya op. O le mataanga le uke aku le o le anga pepea. E o I lalo I moli wile le anga pepea. Mo walwe litias. Ya uka fiwa va ai lisi pepea. Ai o so le kongo le anga pepea. Talo wale o toi mamao I ai ba ia. Po ia mauta malao le fia anga o le kui. O ao. Sorry. Bele fa mai kan kai mamao ia. O ao po mamao. Ona o le kulanga po le ia so ia sa fa alongele so o le awala nga sau le awala nga kai o ia sau le sipito. Ai o le kure sau nga kai le kui ele ia se awala nga o I ia opo pera no fa longa tala sa nga ka pasi a sa babali mai le kui nga ia op pe o le mele sa fa ai ngo ai o opo mamau a o kai mila nge o ko ia opo mamau wala nga le o so o le awala o le wa wa Taamilo la wala pe pala le mere sa ma wai ia ke bea le po ifa ngo ke bea o ke bea mamau o nga wa so ia sa la ko po la la wa ke le nga kai le o ke bea ai nga sopo na tanga ta yaso ia pe o le kala nga sa au mai le nga fa ngo ai ia nga yo pe o nga ne mamau le ai ale la wa le se mamau le o mo fa ngo na Taamilo la wala pe on tanto ia le so Amai ia opo e fo ilonga vai bao. Fa pe ile bao opo masa. Pino ka ua ia ko nga ba inga ia tifi ke le palang. So inga ba inga le au tapole awala. Mai la ko am spoil. Ele yese me o lo que o le meale sa ya pa nga yo ka kolo pa mua lanu me matla le motole sa la pai le anu ka vale le ba le kui ma Really, I'm enjoying driving this road. It's so beautiful. It's ka ka msanga le ka ko le tato maloloi oi nothing around. I think we're going
I Asau. The wind is beautiful, coming through windows. I le Vaimoana. This side you will find this I type kako of, malolonga i le poana nei. even after we Ia koe whaawau i leo le kako pinga malanga i le aso a tai au. Who maintains all of this road and cuts all this grass? sorry. Who cuts all this grass? But there's a company, they are contracted to cut in that to the whatever, and they clean up the side of the road. Sure. So they have different contracts, like you do from here to when, and then the next one will do the other. They'll surely keep the grass. Pei ti mau le te tio o le vao le si They use those, mai le kui anga i au. not Weed old whackers. ones, eh? Weed whackers. Yeah, yeah. Weed Or eater. weed eaters. Yeah, weed eater. I think a weed whacker in Australia. I think it's an Australian. Wa ia fo ia tu maunga. Yeah, but kia kako wo tu go dau. Tapa peta la ya sone e ala kai mo ya ko pa pe ma pau. Ya ma ta buia na ele on te ni ko den se. Talo tātou wata mua mua ngai ua Taamilosaga i le moke le Savaii. So Taamilo mai nga ka le e le se pas e sa wa ya. Ma ta pa long ke na le le Tanga ia nei lungo le tātou walanta Samo Entertainment TV ba yas te tasi osa uma mai kako news mai Samoa. Asonga pua i le aso palaile ba yas te tasi o lo o mai le lua ame tanielu ia whakate mabili tu le matala. O leo ke e Samoa nei ba tau le tau sanga leo wupu e kua kako waka lea. Ia, leo tātou amata atu ona, ia, whangwalalo le. A pia anga o a opo, leo wa makako i. Pia wa inga whae nai, a inga la ungo whae a lātou panua. I pua mai o le a ai. Ia, ma ola ia i a lātou whatoanga. Ia, le pia anga o a opo. Yeah, Ia, ele le uru le awala. get some of the people involved in the brief. Oka se pua tatu. Also one that Ia, lako whatisanga i le tu kamkau. O le pia anga whot nesa po kua kako waka whot le toi whot i tama pama. Le ata le uso ia tae, longo i pule le sa o sapu atu tato company, Samo Entertainment TV. movie, and asked the guy what's the script, Au le pia anga a op, and there was ma no mā script, mata he ngō just pie. verbally told me the story. It lasted 15 minutes. I said, is that all? He said, yeah, that's the story. So I really have to think hard how to go from 15 minutes to 2 hours. Oh my goodness, do you have to go 2 hours? Yeah, it went to 2 hours. So I knew the core of the story when I was starting writing my own story. E whai to ati uni o le pia anga ni o au. At the idea of this assembly of God. There's a lot of assembly of God. Yeah, yeah. We deal with the main church that brought the evangelical Samo. See, those ladies are doing what the Yeah, they're weaving. Ia, So we Ole. can't stay here. leo o tātou tūlanta le whai unga o le, Yeah, stay. le pia anga a opo. The guy had the story. Iai nai a inga le lu mātou lātou. But I stayed Mauta there. fo i malawa. Staying the night, and then just come here in the morning. So all my pre-planning is done at night. What to do and what to film. Okay. It was a bit hard on me, but I managed to pull through in a week. Yeah,
Ya, lewat te atu wa opo. Ya, o mai le si bainga lo tanto o wala le fa ka pe ale fa inga wenga o le bainga ni o le wala. O ringa mai le pa le awala. O le o to e tanu. O ske mo mola ngai o tau mai singa wenga ma se bainga o le wala o lo fa singa wenga mo te de sala fa. Ya, le o to e o mai le bainga le fa ta alo no winga la. O lo fo e fa ta le bainga o to na ya to la o tele. Yo lo pongo a opo tato fa so solo poi le bale nei ya ona pa ia lo le fio anga wa sau lai le tu wa sau Wa opo ma sa. o le tu wa sau lai amaka ku ya sau e fa ngata mai I fa lima ona mata tu le fanga pau anga ian tu salai le tu sale nga pea o ke fo tua o le tu sale nga a mata tu fanga pau ya le tatu te le bale o a opo masa tatu malo lo I le fatal malo le o le Vaimoana po anane yo na fa awa wai le aswata yao I used to plant the coconut myself. The actual coconut tree. Yeah, yeah. I don't think I can do that now, but when my younger age, doesn't matter how long you know. That's not easy climbing those things. Huh? That's not easy climbing. le those. bawa opo masau When you get used to it, ya ba inga masan ya I ma manga like something onto ma your enya feet is and then get onto it and then you just hop up. Yo lo konua yo wasap. Tapi ona wasap yo ana. le ya se fio anga le ma au ta fol wala e o alto nga bau na te tanga e tu lungal tanto wa tele ma tango fio au ta fol wala Talo wala ta mai ia le fi anga sau pea. O le amatanga o le fi anga wa sau ele I o le ai. O le ia ele pale kalapu fo ile a le sunga nya e telu. E telu ia kampese fo ile a kako fi el to tele. Le fa fi ai msalo kanga I nunga lako YouTube channel nga ele Melissa Pen o le ngonga o lanto fai ai o le kalapu le mamau ese mai malinu e tu ese mai an kalapu le tu te tonu o le fionga
Ai o le amatanga, talo e doa kuka ko me pu after. We expect the population here, and then we basically a quarter of the nation is watching. Ia whakalapula ne. Sure. Tua au ka whala awal. E tu tasi tu ese mai il a fi anga WhatsApp. Go straight to them. Yep. Mai alo panua. Talo lo panua ni o sa wai lo to mamau ata tu te nu atu le ai. Wa leba fo ina tu na ya tu ia le fi anga o wa opo. Ia ele pei o po ia Savaii o polo e ke te te loa e am ta vale te uma. Ia ai stai me pisela wala o le sola. Ia ele mai ta wina se a o nga pei loa e man ta vale. So we went the other side, now we're coming back in this side. But we're getting on the main road, we start facing that way and go now we still carry on that way. Yep. Ma na ia le lau si o to ngā bau. Oh, this is good. All of it. You see that in front of that car. I did. Le o tātou tūlang tātou le pio anga o Asau. We can go up the answer. Quite a bit of forest. Ko le pese po le beautiful Savaii. Beautiful one. Ia ngā ue kanga ia tu le la le lei ma le mata mo pio le moto Savaii. Keep some more clean. Wow, thank you. Pule ono i sa la pai. O le moto pai mea ma pai. Ka waba ia kule fale le night club lea a e ke lue pai i se meo i le tu tau matau e i eilo la tau pale. E lako hol te le ala na o le e pai e langa pisingisi la lea ta tai le la tau pa ili malolo mai fo i el to te lo tangata o le pitonu. I'm seeing human activity here, but I don't see any of the village here. All these walls and things like that. E pe lolo a fo i mamao le bao wa opo ma sau. O le pu anta o se o palangi le ave le mata val. Ai fi fo ila ka mo i ene e ave ta val ni Samoa.
la, le fale la leo e telu le tu tau matau, o la ko whakalapu la, e tu mamau ese mai ai, mai le ai o WhatsApp. Talo nga o po e wha o ngā e nai, o wa o au e kere anga loka, e pai asi ma maura ki ki o le vawa o po masa. Ia, ma le tūlanga la le whaikai o le whaikalapu la le whaisi ma mau e se ma le pia onga. Ma wai mai tau ina le runga le tānta wata le mele nga i le whaikalapu le e ke lu ma le a pia onga. Whaisi mau. Rongo winga apa peti alu o e manga o mia le a ta bale a. Ruma ku se meu i le o te mantue e la ko pampensingi le ku ang bale. E il pampensingi i Asau. Ele io o tu tono le ai. Malo ien faul. Lele abe ala kampalangi le ngai samo. Ya, le la utatu pampensing la le wa fer ka vale le. Pampensing la le tu tau matau. Ya, so ko le ma le pia o ngawan sa. Pai ngā samo man me kuat pampensing tu ese mai ai le ku kongo le ai. Yo fo par kalapo ku ese mai ai le ku kongo le ai. Au le la uka ko fa so so do flola na lo akulu mantu ile engale. Ya amato tu lo le pio anga wa sau yo la ko maota fo malawa. Ya pa ko ke lo ante ska bal. Ya alo lo. Ya pa so so do ko lo le falo le ai le pio anga la ni wa sau. Tato mano lo I o le Vaimoana po ana nei pa awa waile tanto kako kamisanga le so kaya kako la kungwa le kaya o pa umma ku ia sa o tawa sa le longa kaya ya ba ia tu le lo ele ta te mai o le pia onga wa sau Pasi ma walunga le me le tu le baengo le enga le ngai anga ia tu la lo yo. I po ele pale ole. Te wo o pai latte ma reko Tu ma ku se me o I longa palo loa ma lo na pale.
Kam pes. Jaman tua no sawa se fo siu so pese le de se Taamilosaga. E long tamai palo lo e luma ia malong pale palangi au ta pala wala le tuang bale. Au leu tantu tonu mai le pi au ngawa Asau. Nai ta mai tia onga le malo lo mai la lo ulu le aiua ku ala onga le la. It's a rocky place. There's a lot of rocks on this village. Ya. Ia lo pale lo ka male ko la le tu mai le ku ya ta ola pale lang de makala le lo ka male kam pes. That one looks it actually looks like a flower bed the way that Le pi onga wa Asau. This is like a big town or bigger than Kind of. the biggest one would be with the buildings. Mana ia la le so. Yeah, that's what I'm Asau. Ya pe o ila le vaenga le o Asau ke le ela ko falo lo to lolo la po ale ai. Pe la o la ko senta le ke le fa ka ia le ba ia vo to te le o ila to lo fa tau mano no fo mamano lo mai pe o la ko senta la le ya. Ro e malana to bai ta ele ya ilu maku la loko le te kanga ia ko le bai ka ele ke le ala nga ya ila ta ele mai ele pi on nek That's fresh water. Or de malana to fale le le tu tau tau ia le pi on Asau. Yeah, that's what I'm Asau. O le tu tau o le alu ngai tai o le ele wafu fo le pi on le Asau ya ka ku wang ia tu i Looks different, eh? il Vaimoana e malo lo le so the color of Dua ma village po water e Savaii ne is ya crazy. umalana mo yang po le mga ya o le so nei le Vaimoana And ya to e tu wala mo po le aso straight ata ya down, we're gonna so be lulu. staying here. le so lua le nei samo nei ko ka ko banga mi ka ko wat banga mo le lua le sa pu e mai le Look how so beautiful tua that rock garden looks. Yeah. ya tolu male pa ya le la No waves. Oh, da wow. ya ku le First so time ma I've ta seen ya it. First time we've seen this Yeah. in. ila ya sa le Savaii. wa e ma mo Ma mo, e wa- ka mo ma la mo wala. lu wala wala Now, people, you can see we got the lamp shape. manu over here ngi ya in sa Savaii. mo ya so ya le Can you believe it? so i vo ba ta won do sa We were the rocks. le pa ila ku ma mo ya le wa ye no wala wa tele And, ai The resort would be on ela the pa mo in right, tanto wata le on the nei hill there. ki so le so kwa le man Vaimoana ka ko ma lo Oh, so that's the police. Oh. I think they sometimes have their road block. Sometimes, not all the time. Okay. So, Forestry yeah, it's division. down here somewhere. I think there. Vaimoana. Yeah. Kasi leo Fagamalo Savaii. Pues kako aka mo le make malo ingani. Stay here for the night. Ya, mau lela apu apa masaka ni le Vaimoana.
e sila po nila to the painga ia mai te me biliero lau sa mo entertainment TV tato pelo